Kaogelo ya Morena wa rena Jesu Kriste le lerato la Modimo le go kopana le moya wa mokgethwa a dibele lena ka moka. A re ithuteng ka lentswe la Modimo le le ngwadilweng bukung ya JOHANE. John 14 verse 1 and 2. Yona e bala ka tsela ke e, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Amadi arawale na Baswan. JOHANE wa bo 14 verse ya mathomo le ya bobedi. Setlhogo sa yona se re Dipotso tsa barutwa le Dikgothatso ka ga tumelo. A dipelo tsa lona di se huduege, dumelang mo Modimong le dumeleng mo gonne. Mo ntlong ya ga rre go na le madulo a mantsi. Go seng jalo nkabe ke le boleletse, gonne ke a go le baakanyetsa madulo. Amen. Papa ka lebitso le matla la Morena Jesu, Morena Modimo ka le moswa letsatsi re sa lebeleng teng ba hao. Hlompho le thoriso re lebisa ho wena mo Modimong. Modimo a lerato lentswe la hao le sa tswile a le age dipelong sa bana ba hao. A le ba rute thuto Morena Jesu a le kang go ruta yona tsatsi la gajeno lebitsong le galalelang la gago. Amen. Ba kauleng ba ka moreneng Morena Jesu o bua le rona gompieno a re kgothatsa. Ge o ka lebella the tension e leng teng around the world right now ke gore batho re bona dilo tse negative. Re a thubelwa mo matlong, re a utswetswa, bana ba hlokofediwa, bomme ba reipiwa. Ge o tsamaya mo bibileng dikoloi di a spikewa, go na le armed robbery. O lebella lefatshe gona yanong re sa tsa go ikhutsa kodiwa ya COVID-19 e sa re tlohela yona, empa re bona ke ya mafatshe a tsogelana kgatlhanong. Tsotlhe tse he di fitlha maikutlong a motho wa semoya wa senama a hudua maikutlo a hae. Yanong ke mo Morena Jesu moso wa letsatsi o kgothatsa rona ba Kriste a re a mewa ya lona e se huduege, dipelo tsa lona di se huduege, dumela go ntate o dumele le go nna. Ka ba ka gopola molaetsa wa sefapano, dilo tse Kriste a di buang ke dilo tse ena ka bo yena a di practice-itseng. Ge a ne a pagame sefapano morwa motho, batho ba gopola gore ba feditse ka yena a le godimo a sefapano. Ge a lebella matšhwiti a o ntsha mantswe ke ya a re morena ba itshwarele gonne ga ba itse se ba se etsang. O ne a bua se gone o ne a itse gore tsatsi lengwe nna le wena re tla be re le mo maemong a tshwanang le ao a neng a le mo gona. O ne a re tlogella motlhala wa gore e re ge re iphitlhela re le mo seemong seo nna le wena re bule molomo wa rona re kgone go bua le seemo. Haleluya. Batho ba ka jeno re beile maphelo a rona re a beile mo bathong. Seng can fail you. Le yena moya wa hae wa huduega, empa gompieno morwa wa motho o a re ruta, o a re kgothatsa, o re seke ra huduega. A be ka gopola gore morwa wa motho o tletseng mo lefatsheng. John 3 verse 16. Lerato le Modimo ke la le bontsha motho a neelana ka morwa ya le nosi, empa o ne a sa neelane fela, o ne a bua le bao ba dumelang gore ba bone bophelo bo sa feleng. Yanong o dira yang go godisa tumelo ya hao? O godisa tumelo ya hao ka go feretla le go godua boikanyo ba hao bo nang le bona mo Modimo. Bo ka se tsamaye bona bonosi, boikanyo ba hao gore bo gole bo tshwantse bo nne le leso leo e leng tshepo ya hao mo Modimong, e be bona bo bofuduang. Tsholofelo ya hao e tshwantse e gole mokalueng wa ka moreneng. Ge tumelo ya hao e le ko godimo e phuphuma seo se dira gore go nne le boitumelo pelong ya Modimo. Ge Modimo a itumetse o tla bona lerato la hae. He lerato la Modimo le go okametse, dihlonolofatse tsa hao di tla tshologa mmeleng, tlhogong ya hao di a ya mmeleng wa hao. Ba tla bua ba o potapotile ba re o faraferwe ke mathata, empa dipounama tsa hao ba bona monyenyo fela. Bana ba itsho moreneng mo kgothatsong e Morena Jesu a re fang yona ka jeno gore dipelo tsa rona di seke di a huduega. Re dumeleng go rara le go yena, nnete re ka bona bophelo.
re ka nna le mathata empa mathata ao a se re affecte ka selo, re ka nna le di-drawback empa di-drawback tseo di a se re beye mo fatshe, re ka nna le tse tsotlhe tseo lefatshe le ka di tlisang tse di sa siamang empa tsona tseo di a se kgone go tshwara tumelo ya rena. Modimo mo mothong o batla selo se le so se hela, o batla tumelo ya hao. He o dumela mo yena o tla bona motlholo wa hae. He motlholo wa hae o aparetse ga go sepe se se ka go gogelang mo tlase. Ngwana itsho moreneng e ke nako. Ke ne ka botswa potso ya gore goreng melaetsa ya ka e le yotlhe e na le watch ka mo morago. Watch e ke sesupo sa gore ke nako ya gore re tlogele go gadima ko morago, re khuame ka mangwele, re tseye dikgothatso tse morwang tsona ka bo yena gompieno, re tlogele go hudua maikutlo a rona, re tlogele go letla pelo ya rona go huduega, empe re tie thapelo e be leso la rona le di fuduang tshepo ya rona mo moreneng, le di fuduang boikanyo ba rona mo moreneng, meaning faith, le di kgonang go tla oketsa tumelo ya rona, the believe. Bagolo ba kaileng ba rona moreneng he re ka nna le tumelo mo Modimong, believe ya rena ya ba e tletseng e sa reketleng, re tla bona lerato la Modimo ka lona ra bona bophelo. Ka se huduege maikutlo le go utlwa Russia e tlhashela Ukraine, re ka se huduege maikutlo re utlwa go na le matshosetsi a gore lefatshe le ka nna le nuclear war. Ra itse gore Modimo yo o re mo ikantseng yo a ka dira phetogo ka ditumelo tsa rena, go se nne le se se diragalang seo. Re fitile mo COVID-19 ne ba bolela ba re diketekete tsa batho dimilione lefatshe le ya bokhutlong, Modimo o ne seng ke nne nako le gone yaanong matshosetsi a re tsamaya mona a ka se nne yona ge bakreste ba re nnete ba ka ema ka dinao, bakreste ba sebele ba ka ema ba khubama, ra tiisa baruti bao re nang le bona, ra phahamisa dibishopo tse re nang le tsona, ra tshwana le baiseraele ba kile makuka matsogo a Elija ntwa a itlile, ra rapela mmogo. Modimo a utlwa dithapelo tsa rena, bogale ba efosega, bogale ba fokotsega lefatsheng, ra simolola go phela ya ka batho ka boitumelo le lethabo letsatsi le letsatsi. Empa tsotlhe tse re ka di kgona ge re ka letla pelo tsa rena go se huduege, ra itshepa mo Modimong. A Modimo mothati yotlhe ra raya rona o tlhorileng legodimo le lefatshe a le matlafatse, a tlatse mebele ya lona wa moya o galalelang. Amen.